Dari 1 Februari nyata 28 juga. Om Swastiastu, nama Bali sarang sami, Rahajeng Rahina bulan bahasa Bali. Ngiring mampir instan penyuluh bahasa Bali sana wenten ring art center. Jadi niki kuentenane wenten make Riki ini hasil-hasil penyuluh bahasa Bali. Sana jagi ngerera buku-buku, sana jadi anggen melajahin bahasa Bali. Terus rauh ring instan penyuluh bahasa Bali. Diskon besar-besaran 10%. Yang bersedaya nyawis pertanyaan langsung gratis, lurus rauh. Oke sebeton, niki wonten make stand sarung kayangan niki yen uang madolan tupu becik niki. Dan talen niki wonten ulat-ulatan Bali saking shop Sari Mandiri wonten. Ani niki pisan sane jagi kayun rauh, ngiring mangkin rauh. Ngiring stand-stand sane wonten ring bulan bahasa Bali, sane wonten ring art center. Ini sebentar iki wonten stand nanging kari tutup duane minat sane wonten sane nyage ring ukur itu wonten stand-stand sane indek perguruan tinggi prodi sane maduwe jurusan bahasa Bali ring perguruan tinggi ring Subang Bali ring ngake mangke muncul. Dharma Negeri Denpasar, wonten Universitas Indonesia. Ini adalah wonten staf kultura. Niki wonten mahasiswa sane nyage iki niku wasane Bayu Pradipta. Hari jomblo terus sane hayon jagi rao terus iki ring stand kultura kena kalau iki wonten taruh herbal permanen. Nah, niki wonten sade-sade sane sampun kedadosan obat. Niki wonten kudang-kudang informasi ini indek prodi-prodi ring staf pekulturan. Kenten talar niki video-video kegiatan. Ini wonten kenten talar niki wonten prasi karya mahasiswa. Ini indek yoga jiwa sendirianan. Niki wonten talar rajahan. Akeh niki rajahan. Niki yen pleh-pleh mencelap niki bisa hujan niki. Doning samian rajahan niki medewasa wau sampun kejelasan niki sareng Pak Muhammad. Pesan komentar Pak dulu Pak. Elingang wantu tiang komen, like dan subscribe. Kita kembali sana wonten ring dia mengenah niki di tiang mangkin ring stand Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Niki make wonten pameran-pameran ini dek bahasa aksara Miwa Sastra Bali lurus rauh mriki sampunang lanjut.